Iba kalau loi rombongan sia nenek pika cumai dulang batu alu rampo metan tamali tutun kaborok lako si mama anak endi lain deki 20 kasera talung pulong pitu ya, lain deki lantang selama sitam memali lantai ada naran tekalua Paiman sirompa kaborok lantai sangka natandung kalau naran Belanna lantai ada na manombon sangka na mengosok batu. Belanna natundan mali ilia inde simbolong manik naru yang tomatindo inde lokon loerara. Naporong ipalelendu tamati ada naran tekalua tasik tamati tandung kalau naran la. Magali makna rara buku tetiumba lama ilili na padang di garuang padang na ambembas semaruang lili na bas sitangana talu lembang na padang di sangala pak gantian rara buku tiumba lama ilili na bas sialin na talu lembang na padang di mengkendek pak gantian tiumba lama ilili na patang penanian misa bak bana anggapan teranakna tang ditonda tu si Indo relebangan didi lako bak-bana lembang sisaladan aparang kayu-kayu lako pentu tuan lipu kiren tu sisalama silenda pangipi nepatulalan dendu utama tiada naran tekalu nepati tekalamparanu rokote sangka tandung kalona nalikoton dibilang pantar sana indah jauh ke ampun bang disari sangka di daratan palian. Bulan ibadah nampakkan salah suka yang mulai pindah orang. Sudah menerapkan lokon mereka. Tidak keberadaan pola ini. Lalu ngomong sama dia karena lain rokok. Sudah karena salah kasih dia kemudian malah bisa. Simbang lawat ini sarian kalaman selera beda sangka natandung kawanan diangkat perang pangan diangkat pelambaran bol memang sulit masuk dalam era perubahan dan memang sulit masuk dalam situasi pandemi segala-galanya punya jarak ya, rezeki tambah jaga jarak itu kada rezeki Kami minta dengan hormat seluruh hadirin di pelataran Rantai Masangka supaya tetap dalam
si Mandio Merian malabi na to si taranak kalau kumelaw langi si Kambi Sangka Aluson di Batara Buang Pastor si Solamintu Dewan Stasi si majelis gereja yang pira-pira didominasi Baka-baka tapi dia usulin karena na tumangkar bilang sa ditono gua matasak to si tetokon petokon na tondo si tintibo sa tarapangan na lembang turod tama parin tapa gantianan na lang talili lembang liatong matalo makalima na kukatabi dia usulin karena na salura rasa lubuk utamanda na tarang kinilantang taulabi bintin haluluan hindi garuga ang pulembang lagi ko kambay tango po bata kala apa paraya mas salanasang sakit di pamatanak di ngorian malabita apa kata lagi pasarin ray sadang adawanta tang lagi pantaray raya anga-anga ta kaya alangan kan sang lairang na indeks sang ente pelalan lawang kami santong sa maranata pagantian ng bulawanta apa jamay kaya mintu tamang arabutalang lagu tamang kabunan nao magalimana anak tampa kaya pamasuna kondo tarapang hindi simbolong manik lokon loirara lamang makukomba di obatang di kahalita lamang oret tanda tinarang di tondon to batang ta tugumo ko tombak kisah natamani di obatang di kaleki makambat ang kilambi na masiri manapa at ang kikaratuin tamo disya manita kanampa ti dusorang sepo tamo damarang ni panglisuan na rantian tuyo taron sakpa di karamani kilampan di kaliling Yara kadu kada ni menikah sang buku sang pati pa ulelian toror makairi dia batang di kaleta ondongan neraka toror makairi menjadi seorang wilas itu seorang toran itu lantai pengonton dok naulang kada situru tabam ni macam batang kita kangkang yang mati peina telah itu dia musulen kararata mintu ada katang pelampiran makalima ada katang mampuran tapi namel lombang gerek ke balangka namun tu dolayuk kunatanete dan siapa na iri angin bara ala ko randan nalangi nasimboy para utang leon melakukan lian nuran ngayakire nangin jamai para tipa turan-turan tangala sule maray malapana laku patang di kaleta tangala tiba lagi mereka apian na laku tondon to batang-batang tatontang unangkaran kana misa pandaran tengko situro susi to nene tara adan turan turlo tanene lasang kutuban ni bintin lasang bogi amboran tatontang susi to nene tara adan turan turlo tanene lasang kutuban ni bintin lasang bungki amboran katontong pala digente ito sang adon-don pindan sang irusan gori-gori nahigota pe dapat ang rampa talingadan tatapay dan suling saya kata kilambi pide patang adikalita sang arana tapa agantian ang bulawanta dia matu katongkonan kamarintinan na Nenek Teresia rombongan na Nenek Teresia garuang turam pemetan damali dutun kaburo lako Teresia nadako lompatarroki katongkonanta lalantang namurok sang pulo talo Sidaru na katongkonan kamaritinan na Siska rombongan na Siska rantai induk tongkonan basse turang pemetan damali tutun kaboro lako Bapak Adian nandako lompatarroki katongkonan ta lalantang namuro patang pulong talo selok patang pulong karua Sidaru na rombongan na keluarga Nenona rombongan na keluarga Nenona barana mengkendek turang pemetan damali mempati mali ilako Bapak Anona nadako lator merintik ilan lantana Bapak Anona nahikola susi mo sa ararata pa gantian ang bulawanta kisoran yung sulen kararata Nalhi ko diyo riyon malabita tabi adong sulen kararata may melong kaya mukhay ulang iki sulen kararata tatu may kakaboro ala kato inang mangkan na pasadian kita maarapo din na siya upa nakatongkonan talasumpo lang malongan na laupo pendaunan na natang penelakan tapis sa nisiya
Bilang nako tontong lindo batu rupan nate mayra rabuku jumay ba na lebang anggapin tutuan lipo dulen duu sama tiada narante kasalua kumpa kasalar rengek na upamintinta na asarerina tulangan lancar pesantong sa ngararak na pagantian ang bulawan na dia matu rombongan na Indo Jeni rombongan na Indo Jeni Batualu Bamba Sarura turang penguntan atas sekir ramakamban untoning bulawan ni bukutang si pihaliran tu tangkian suruh tu marasamo katongkunan na lanteran tegalua si taruh na rombongan na Nek Kelvin rombongan na Nek Kevin kapa turang pemetan damali tutun kaboro lako Nenek Dian Palopo tutun kaboro lako Nenek Dian Palopo tumanda mo katongkunan na lalantang namoro patang pulong talus dan lalantang patang pulong karua si taruh na rombongan na Nek Kevin kapa turang pengutan utasikir ramakamban mentoring bulawan ibu kota masih pihadiran tutun maatangkian suruh tumanda adu kamu ketongkuran na lante kalua napainan kalua ata mas suara nasang lendu te tamatiana na lante kalua si tulak bating rokote riana tandung kalorun naran si tande Mario itimang maabulalolong tiran de maaw tang kelesoan ada kopi kasalanatan tarapa tapalakuan ni pasakin pumoto tikande rata terima ta masambayang lansangan nambe na anak na pinamatalo amin papuang nambe masakan ito dito pujo malabi mi para kendek pangando bilan na tungtungubang komiusi selangkan ibutang taleki lebih kande tu na pasaka teme ito matuang pisang seluruh ki ino pa nyate kande saway laki pasita pawatang taleki lompa tu kan kamatotoran sa kamasakyan tunti mo sa kung sa lakona amin lasangan natin na anak na pinamasalo Ako dalam asusi mi ka mama ta. Egi. Ini nama kakek. Wah ini rumah nama. Wah, mana pak? Ini sama di kampangalan Allah ini dia pembuat. Ada sama ada nak. Betul loh. Pembuat. Kalau itu ngeri benar. Ya, sampai. Oh, tayo na mali roda. Oh, bisa siya di paruko tu. Sabi to pelaan na yung may. Ha? Para pa yung patongkang tuwan na. Hindi mo no, bakit nga ito? Sabi lang mo. Bisa ka. Wala na din patong. Mereka patu lo mali pe mai tuan. Iyo le ito lah abo tanggal malam untuk koyakan. Patopo rin doon nagigari roko sa biasa kelong pato biasa na sala. Kanang
Murah ya. Yo, kalau ada pas. Anak kami mana? Boleh sih. Oh, nasi itu Gerak. Nah, yang itu. Nyama tong buka di pacopok ron di talan ini sana tukang. Ani kalau menyesal kira apa ilangan patung. Sini dulu Pak, patung ini. Ban. Buat kita patung. Ya kalau muda. Dia. Ya sini kerja. Ya malam. Yari ada sumber rekang ke nama opa tu nasa memang itu ada tapi yang main nani kuari le parampuri do oh Marla kapan mulai? Wala yung karasan na yun. Yung karasan. Yo, pikiran paano nih kok kamu yo ke? Waduh, lute Pak Pering. Baru dia pada sepakan na melo. Malisana pala ito Pak Pering. Ya do kata pepore bisa kebirangan ne bisa pepore marito ate. Wala na yo, masih nagkarot, kita naman sere-sere ito. Ay nagkibiyanan do kami ta magarong-arong. Dapat pila. Ay, muy pero na limo yung minupalimo kita mo namin sa sero ng mga patay. Baru arah ka. Yo, baru ah. Gamke, dekune. Umar na tumabog ka. Hati-hati, awas, penembak nih. Iya, ingkar apa? Ingkar lagi kesini bang. Iya.
Kabel do, kabel. Betul kuy rakom ito mali oh. Betul lako, lalu tes dia na.